Amos Peter Rwangarija ima 25 godina. Dolazi iz Tanzanije. Pre 4 godine dobio je stipendiju i došao u Beograd da studira ekonomiju. Uči i polaže na srpskom jeziku. Pa mene je bilo, pošto ovo je mene bio baš novi jezik, pa ništa nisam razumeo, pa krenuli smo, pošto imali smo profesiju sa Filološkog fakulteta, pa oni su baš super su bili, a naučili su nas baš dobro, ali trebali su nama skoro, mislim da teo život dok smo mi u Srbiji treba da učimo srpski. Ja hoću da završavam moji faksi, zato trudim se da učim i trudim se da naučim srpski, da bi razumeo šta učim. Na dobrom je putu, 4. godina i ima još 10 ispita do diplome, ali nije učenje jedino što ga zanima. Držim časove Swahili jezik na Muzeju afričke umetnosti. Tamo sam počeo prošle godina. Bavljanje plesi kod mene, svi bave ples, svi igraju. Onda pa slušamo volim ja muziku, slušamo, izrazimo ovdje. U Tanzaniji slušamo muziku se zove bongo flava. Pa osim toga ima kao narodnjak se zove taarab. Onda to slušamo mi to. Ali osim toga slušam sa strane kao na primjer hip-hop, R&B, isto srpska muzika, na primjer ceca, slušam cecu. Na Beograd se navikao, a i on na njega, jer sve su ređe za gledanja kolega i prolaznika na ulici. Kada sam došao ovdje, ja sam bio druga generacija sa programa, pa onda bilo je malo mene čudno, pošto bilo gdje prođem, ljudi tebe gledaju, ovo ono. Ali ja sam primetio da zašto oni gledaju, zato što nisu imali takav šansu da vide ljudi iz Afrike, kao na primjer Srnci, da vide uživo. Trudi se da svaku neprijatnu situaciju spreči i do sada nije imao problema. Porodica mu je daleko, u Tanzaniji, ali prihvatili su njegov izbor i podržavaju ga. Oni ne dolaze ovdje, jer ja ako imam kao reto, idem kući, a ponekad ako imam puno obaveze, onda ne mogu da stignem da idem kući, pošto imamo ispiti da završavamo i onda to bude malo komplikovano, ali ok, čujemo se stalno, pošto sada je, znate, svet je sada sero, znaš. I sa prijateljima iz detinjstva je u stalnom kontaktu. Mi imamo grupove na Facebooku, na WhatsApp, na Viber, pa onda pričamo kako šta ima novo, šta se radi, ovo ono. A ovdje, ja sam ovdje već 4 godina i nekoliko mjeseca, onda imam ja isto društvo ovdje. Družim se, osjećam se da sam kod kuće. Jedino klima nije baš kao kod kuće, gde postoje samo 2 perioda, sunčani i kišni. Klima ovdje, mnogo je hladno ovdje i mnogo je vruće kada je leto. Kod mene nije toliko vruće kada je leto, ali ovdje kada je leto ne može ni da se diše. Kod mene maksimum je 32. Kada završi fakultet, Amos planira da upiše master, a na pitanje da li će ostati trajno u Srbiji, kaže, niko ne zna šta će biti sutra.